koja će ovoga puta biti domaćin konferencije za novinare povodom zajedničkog sastanka organizacionog odbora utakmica Svetske lige 2014 u Nišu, da vas podsjetim, jubilarne 25. Svetske lige. Na početku zamolit ću gospodina Milana Pešića, gradskog većnika Niša zaduženog za sport, da vam se obrati. Hvala Milice, dobar dan svima. Čast mi je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime gradonačelnika i u svoje lično ime. Davne, da kažem sad, 2008. smo krenuli jednu divnu saradnju sa Odbojkaškim savezom Srbije, odigrali par utakmica Svetske lige i onda smo imali rekonstrukciju sale i male probleme. Sećate se da smo i prošle godine želeli da održimo upravo u Nišu utakmice Svetske lige, ali zbog problema sa halom nismo bili u mogućnosti. Evo ove godine dva izuzetna protivnika, Rusija i Bugarska. Nadam se da ćemo zajednički omogućiti građanima Niša da imaju kvalitetne utakmice i da u budućnosti Niš bude jedan od centara u Srbiji kada je odbojka u pitanju. Ono što smo mi bili u mogućnosti da u ovom trenutku organizacionalno pomožemo ove utakmice. Ono što je bitno za građane Niša to je da ove godine nećemo imati izdvajanje iz budžeta kada su u pitanju ove utakmice, ali kažem u budućnosti nadam se da će saradnja biti dugoročna. Zahvaljujem se ovom prilikom Odbojkaškom savezu Srbije što su imali i mogućnosti i želje i volje da upravo u Nišu organizujemo ove utakmice. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Pešiću, a sada će vam se obratiti gospodin Slobodan Milošević, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije. Hvala, dobar dan, poštovanje svima, poštovanje domaćine, zahvaljujem gradu Nišu na ovoj mogućnosti da se sada ovde vama obratim. Prvo, uz maksimalne napore i razumevanje svih problema u sportu, Ministarstvo sporta Srbije i Vlada Srbije, grad Niš i naši sponzori, posebno VIP Mobile kompanija, omogućuju nam to da igramo Svetsku ligu. Grad Niš smo doživjeli onako kako grad i zaslužuje, sa jednim velikim zadovoljstvom, sa nečim što grad zrači i što ljudi koji osjećaju tu pozitivnu energiju postaju još bolji i kvalitetni. Zašto ovo kažem? Ovde u Nišu ćemo igrati utakmice protiv Bugarske, koja je na rang listi Svetske federacije bolje plasirana od Srbije. A doći će nam Rusija. Ja kad sam nešto razmišljao i gledao, nikada u Srbiji neće doći jača reprezentacija, svetska reprezentacija, znači ni u jednom sportu, nego što su to Rusi. Saberete sve, vidjet ćete da je tako. Zašto je Niš važan? Zašto? Zato što smo osetili takvu energiju kod publike. Ne onu bezobraznu, ne onu silečistu. To nam ne treba, to nikom ne treba. Nama dolaze dobra deca iz grada Niša na našu utakmicu. Takav veliki tim, kao što je Rusija, može da pobedi samo veliki tim kakav Srbija ima, jer ne zaboravite da su naši igrači bili prvaci ove godine u Nemačkoj, Francuskoj, Poljskoj, pa i Rusija kad nije uzeo selektor. Znači, nosioci igre, to ne može ni u jednom sportu. Imate neke slučaje da su neki igrači u nekim sportovima igre, ne, ali su ovo nosioci igre. Pa je u finalu italijanske lige bilo 7 naših igrača. Ali oni u ovoj moćnoj Rusiji mogu da se suprostave i mogu da pobede
Samo ako imamo ovakvu publiku, kako se nadam da ćemo imati u Nišu, verujem i u Beogradu, na jedan malo drugačiji način, ali ovaj način kako niška publika to ume, mislim da je dovoljan da možemo da pobedimo najbolju reprezentaciju na svetu. Ja bih voleo da sala bude puna, ja bih voleo da Nišlije osete tu utakmicu onako kako i treba, da je to nešto naše zajedničko. Nisu to igrači, a niste vi publika ili novinari, nego mi smo zajedno u jednom, da ga nazovemo projektom, a da su sad, ima puno projektanata i ove estradi, svi su projektanti, niko pevači, da zajedno dostignemo te visine, da najbolju reprezentaciju na svetu gospodski, na dostojanstven način pobedi. Nikako nekim drugim stvarima, nego kako nama toliko dolaze ljudi u goste, kao da nam dolaze na slavu, dočekat ćemo gospodski i probat ćemo da ih dobijemo na terenu. Niš ima još jednu privilegiju da će prvi put u Srbiji biti challenge sistem u odbojci. On nije isti kao što je u tenisu, ali ćete u vašem Čajeru to imati i vidjeti kako izgledaju ti veliki ekrani i kako to izgleda praktično. I za nas je to iz Odbojkaškog saveza novo iskustvo i nadam se da će i to doprineti još lepšoj atmosferi u Čajeru. Tu nam je direktor Čajera zajedno sa nama, mi smo imali sastanak, rekao nam je da se nada da nas voda neće pobediti i da ćemo moći da sprovedemo ove utakmice Svetske lige. Sada bih vas zamolio da čujete nešto što znate, ali malo možda na jedan drugačiji način. Mi i dalje nastavljamo sa onom našom akcijom Odbojka spaja, ali ne na neki način koji je svojstven nekim drugim prostorima. Samo da vam napomenem ovo što će gospodin Amoraović, direktor našeg marketinga, reći. Prošle godine smo sproveli za Grand Prix to sa ženama, došle su Amerikanke i Alžirke u jedan dom u Beogradu. Na američkim sajtovima je mnogo zastupljenije bio taj događaj, poseta tom domu, nego sama utakmica. Koliko sve pridaje pažnje tome, a mi tome pridajemo ljudsku pažnju i hvala Bogu da ovde u gradu Nišu imamo adekvatne saradnike. Ja samo još da se zahvalim i da još jedan put gradonačelniku na ljubaznosti i podršci i celom naravno gradu Nišu, na ljubaznosti i podršci koju pruža Odbojkaškom savezu. Nadam se da ćemo se družiti za vreme Svetske lige i da ćete nas kao i do sada podržati. Hvala. Zahvaljujem se gospodinu Slobodanu Miloševiću, a sada će vam se obratiti gospodin Zoran Avramović, direktor marketinga Odbojkaškog saveza Srbije. Hvala Slobodan. Poštovani prijatelji, nakon ovako dva vrlo tačna, iscrpna i precizna izlaganja o tome što nas očekuje u Svetskoj ligi ove godine, a što će početi iz Niša, jedna mala napomena i uvod Odbojkaški savez Srbije 2011. krenuo, a krenuo je odavno, još možda tačno 20 godina, to radi jako dobro i pokazuje i dokazuje da odbojka spaja. Znači, krenuli smo sa idejom da se u sport kakav jeste odbojka, stvarno je jedinstven čovjek sport bez nikakvog fizičkog kontakta, ali mnogo emotivnog i svakog drugog lijepog kontakta, da se mogu raširiti neke druge vrijednosti. Imali smo običaj i naviku koju smo već proširili da svaki put kada najbolji reprezentativci Srbije i uvijek zbog toga što Odbojkaški savez Srbije njegove izvanredne odnose sa drugim reprezentacijama, uvijek su u posjeti domovima za djecu, školama bili i reprezentativci tih zemalja koji su bili tada naši protivnici. Ove godine imamo ideju da naš projekat Odbojka spaja nastavimo 28. i 29. maja i to što ćemo Dom Duško Radović, gdje su već 2. januara ove godine na kvalifikacijom
meču kad su bili naši reprezentativci, gde će djeca iz tog doma napraviti kombiniranu ekipu i odigrati utakmicu zajedno sa dječacima iz osnovne škole Duško Radović, koja inače jedna divna škola, jedna divna iskustva sa tom školom i nadamo se da će 1000 dječaka, odnosno školaraca, prisustvovati jednoj regionalnoj utakmici kakva nije baš viđena, gdje će doći najbolji reprezentativci, zaista najbolji reprezentativci, očigledno Evrope i svijeta, to jesu naši reprezentativci, moguće da će doći Rusi, pa ćemo pokušati tada uz neku malu, nadamo se lijepu distribuciju i poklone i svi drugi stvari da najavimo utakmicu koja će se igrati 30. Ja sam siguran da će dvorana Niš, dvorana Čair biti puna ove godine, ali ova ozbiljnost koju savez pokazuje da su grad Niš, da danas 15 dana prije utakmice se viđamo ovdje, da ovoliko novinara je došlo ovdje, je samo jedan veliki i krasan dokaz da odbojka spaja i ovo što je spojilo odbojku i da da se ovdje igraju dobre, značajne velike utakmice u gradu, dakle jesu krenuli Vinković, Petković i svi drugi, da nam daje za pravo da vjerujem da će ovi dječaci koji će igrati svoju utakmicu odbojka spaja i Kristova će te utakmice njihovi idoli, kao što je Raka, Tansiju i svi drugi, daje nam za pravo da vjerujem da smo jednom dobrom odbojnom poslu kako se to dobro. Zahvaljujem se i gospodinu Abramoviću, a sada ćemo se obratiti gospodin Ljubodrag Brkić, predsjednik Odbojkaškog saveza Nišanskog okruga, a poznato je da je to tehnički organizator utakmica Svetske lige u Nišu. Pozdravljam predstavnike sredstva informisanja, pozdravljam domaćine naše predstavnike Skupštine grada Niša, pozdravljam posebno generalnog sekretara Odbojkaškog saveza Srbije, najorganizovanije i novim prostorima, ne šire najbolje sportske asocijacije sa svojim saradnicima. Odbojkaški savez Nišanskog okruga je deo ove porodice odbojkaške i unazad nekoliko godina uspešno organizuje utakmice Svetske lige. U januaru je bilo i kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Naš savez će i ovog puta dati pun doprinos i normalno pod patronatom Odbojkaškog saveza Srbije učiniti da se svi predstavnici i sredstava informisanja, naročito Sportske federacije Rusije i Bugarske koje budu gostovale 30. maja i 27. juna osjećaju što prijatnije i budu ispraćene sa najpovoljnijim utiscima i normalno poražene u atmosferi i u borbi kakva i dolikuje Nišu onako kako je malo pregovorio gospodin Milošević. Zahvaljujem se. Zahvaljujem se i gospodinu Brkiću. Pre nego što prećemo na vaše pitanja, poštovane koleginice i kolege, samo informacija. Već 3 godine Svetska odbojkaška federacija na poseban način organizuje akreditovanje za utakmice Svetske lige. Akreditovanje ne ide kao što je to ranije bio slučaj preko organizatora, tehničkih organizatora, već direktno preko sajta Svetske odbojkaške federacije FIVB. Vi ćete danas tokom dana još jednom od koleginice Ljubice Stojanović dobiti sva detaljna uputstva kako da izvršite akreditacije, jer bez toga nije moguće ući na utakmice i nije se moguće drugačije akreditovati. Hvala vam i izvolite pitanje. Ljubica Stojanović. Stanje što se tiče radnika, jedan vojnički sistem i nadam se da mi smo se pripremili, to je direktor je pripremio ekipe koja će upravo reagovati ukoliko dođe do nekih izlivanja i poplave. Opremili smo se, da kažem, nije poplava, početi ići do hale žakovima sa teskom, da isprečili iz bilo kakav ulazak vode. Zahvaljujem se. Izvolite pitanja. Izvolite. Cene ulaznice, kada kreće prodaja, gde će se napraviti? Od utorka će krenuti prodaja, ja ne znam tačno, on će vam reći gospodin Milovan i Brka, gde
tržišna cena, znači ako hoćete Rusiju i Bugarsku je po 300 dinara. Ali ako kupite za obe utakmice, obe karte će koštati 400 dinara. Znači, praktično, ako kupite za dve utakmice karte, karta će izaći po 200 dinara, a ako uzimate samo za jednu, 300 dinara. A od utorka će biti nižu. Hvala gospodinu Miloševiću, samo podsjećanje i ta informacija kao i sve ostale moći će da se nađu odnosno moći ćete da je vidite na sajtu Odbojkaškog saveza Srbije i bit će prosleđena medijima blagovremeno. Izvolite pitanja. Koliko nema pitanja, ja bih samo zamolio učesnike današnjeg sastanka da dođu da se pridruže ovde, gospodi, da napravimo jednu zajedničku fotografiju.